Kalilawani pulau ibang anak usu mati kadabir. Ko gawa minta ditimbang ko doso ampun dalabir. Bukan tamilang mangulampai, tamilang pangani pakuburan. Bukan mamilang tandoli padai, mamilang gunonyo untuk diamakan. Tuke aman galak diraju si taba balik dari pakan. Ko salah tu bala ambo, ko banasamu kitu amakan. Sambah kita dari mulut karangan hati sanubari. Bari bala pe kare turui, alhamdulillah pamanui. Ate-ate semua tei lakambang bungo si tawa. Walau tercacah cangguy kalantai, manusia bersimpai gawa. Merapati baturi jauh jatuh kalantai pacabala. Lukono tipak bukan pisau, tapi di galanti ujung lidah. Nggak ada ganjangan tarata, nggak ada manusia yang punya kesalahan. Sampai pada tupai melompe, sekali-kali kagawado. Harimau tadorong dek balanyo, gajah tadorong dek bilalenyo, manusia tadorong dek jadi pinta seratu kayonyo. Nyampang tadi na bagian, salam mau duduk di kursi nangko. Kepada Allah aku minta ampun, kalau manusia rela. Bapak-bapak, ibu-ibu, iyo ka kita sansuel ay? Yo. Iyo inda? Iyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, summa faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita nanalah kita undang, dan alhamdulillah beliau pun telah hadir di hadapan kita nan bersama. Beliau datang Bapak dan Ibu dari Kayu Tanam yang nantinya akan memberikan pengajian kepada kita nan bersama. Kita muliakan beliau Buya Syafri Tuanku Imam Sidi. Kemudian dimuliakan dihormati para angku niniak mama, alim ulama cadiak pandai, imam khatib bila maulana, orang tua kapalo mudo sarato labai je pegawainya, nan tahu dinan halal nan jo haram sarato sah dengan bata, suluah bendang dalam nagari basuluah nan bapantang padam bapalito nan bapantang mati. Kemudian dimuliakan dihormati para tokoh-tokoh, para pemuka-pemuka masyarakat kita, nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam yang berbahagia kini hadir bersama-sama kita Bapak Wali Korong, Kakanda Amir Rijal yang selalu setia mendampingi kita warga Korong Kampung Tanjung selaku warganya. Kemudian juga hadir tokoh masyarakat kita Macik Win. Kemudian juga seluruhnya yang dihormati, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian dimuliakan dihormati Mama Pusako orang Sumando, juga dihormati para pemuda dan pemudi. Nan capek kaki nan ringan tangan, nan capek kaki indak panaruang, nan ringan tangan indak pemacah. Teristimewa sekali ambo muliakan, ambo hormati pada malam yang sangat berbahagia kini. Seluruh kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, nan disungkui dia tok, nan ditanai di lantai, nan dilingkuang di dinding, nan pokok lay hadir pada malam kini, bayak nan barado di dalam surau maupun nan barado di luar surau, tanpa terkecuali seluruhnya dihormati.
semenjak nan alun mulai tumbuh gigi sampai nan alah abih giginya, semenjak nan alah mulai ma aqua sampai nan lai nyalang juo incek matoan, nan pokok lai hadir dihormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat nan ambu muliakan. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam yang sangat berbahagia kini, seluruh kita nanti boyo lai datang. Seluruh kita nan datang, alhamdulillah yo lai hadir. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita nan bersama. Sehingga dek karena rahmat dan nikmat Allah Ta'ala lah mangkolah dapat kita melangkahkan kaki kita nan dua, mengayunkan tangan kita nan dua daripada rumah kita masing-masing, mangkolah dapat kita berada di surau Kiminangko dalam rangka mendengarkan pengajian bertemakan nuzul Al-Quran. Iyo toh. Jadi seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita Bapak dan Ibu sangat wajib hukumnya dek kita untuk mensyukuri. Bagaimana kata itu? Karena di dalam hadis kudusi lah pernah Allah katakan. Kata Allah di dalam hadis kudusi, Bismillahirrahmanirrahim, man lam yashkur ala ni'mati falyatlub rabban siwaya. Siapa tidak namah bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kata Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Kira-kira Bapak dan Ibu, kama Tuhan kan dicari selain Allah Ta'ala? Mah kita seluruhnya lah yakin bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan Tuhan juga kulai, carilah Tuhan yang lain. Jangan diunyi juga bumi aku kolai, carilah tempat tinggalan lain. Kalau kita tidak nama bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, sebanyak nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ya wajib hukumnya dek kita untuk mensyukuri. Cara mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kau tuanku, salah satunya adalah dengan kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Paling minim, paling sakete, kita membaca kalimat alhamdulillah kau 33 kali setiap sudah sembahyang. Payah lo tu? Tak rana. Oh, kalau ilah pangwa katua sudah wa sembahyang diputar mana buah sabah tu? Dibaca alhamdulillah, tua berzikir mana baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup 33 kali. Oh, kini wa sembahyang zuhur. Sebelum sembahyang dicariak hari ala kalam. Oh, patuhlah mulai badan tandang-tang. Awak ke sembahyang, kiranya tadang ngari nailah mulai turun. Kok kain sedang tajam di laman? Sudah sembahyang 3 kali tak baca alhamdulillah kok bagus. Tadang hujan labik turun. Abang anak kencak le papa bebo ditaruhan membaca alhamdulillah kok 33 kali atau kain kau tadi dibangki dulu. Lo jangan semua di kerajuan dia kedua. Ayo toh. Nan rancak bana kain tajam kau tadi cukui lo 33 lain. Awak memangki kain itu dibaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kain tabangki alhamdulillah tak baca. Oh, kini bu kebarale lo lai sumbayang asar kok. Sebelum sumbayang lah do tadanga tadi orang membawan uni beko rombongan banyak nanti bo tamu beko sudah asar ko tibo tapi dewa katula maswa wa sumbayang juga.
7 kali kita baca alhamdulillah kok baru lah tiba orang membawan tamu rombongan lah tiba ni abah anak gancak lai bebo ditaruhan membaca alhamdulillah kok 33 kali atau tamu yang tiba kok tadi disonsong dulu oh semua dibaca je kedua lah santai-santai lah sih semua dikarajo dia kedua nah gancak mana tamu rombongan yang tiba kok tadi cukup lo 33 orang awaknya mah alhamdulillah lai tiba ni mah ya alhamdulillah lai tiba tek mah tamu tiba membaca alhamdulillah kali ane oh lah sudah lo barale aku sebagai sagolai namoy wa sudah barale tentu badan basalahan kalatiah mato basalahan mangan tua baru sudah je sumbayang baru kuok lah mulai tiba nak talaki eman japik bantah ke dalam kamar do dia teh sajadah tu je ne 3 kali kita baca alhamdulillah ko baru barang ngacak ditaruihan jua membaca alhamdulillah ko 33 kali atau dibaca je melaki tak kalau dibaca je melaki tak kalau tu nak rancak pahala membaca alhamdulillah ko dihitung melaki jago kok jagonya subuh pagi dihitung pahala membaca alhamdulillah kau malaki jago subuh nan gancak bana mati sekali mati dalam keadaan membaca kalimat alhamdulillah kira-kira papa bebo mana gancak mati dalam keadaan membaca alhamdulillah pada mati dalam keadaan baca ruik gancaklah mati dalam keadaan membaca alhamdulillah. Jadi untuk itu bapak dan ibu, mari kita banyak membaca alhamdulillah kok. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang lain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salawat berangkaikan salam, tak pernah henti-hentinya, tak pernah bosan-bosannya kita ucapkan dan kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu disampaikan juga ndaknya kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia. Bergelarkan Al-Amin, bertitelkan Habibullah, Baripanji kota Mekah wal Madinah, intan berlian di dalam surga. Nabi akhir zaman yang cintanya bukan main kepada kita umat. Beliaulah Rasulul Habib Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di atas dunia aku tidak akan lama. Dunia hanyalah sementara. Dunia hanyalah hunian untara atau sementara. Kehidupan yang kekal dan abadi, lautan yang tak bertepi, perjalanan yang tiada henti adalah akhirat yang akan kita tempati. Untuk itu bapak dan ibu, lah tiba kita di akhirat nanti, ndak aduh nanka bisa menolong awak surangan lah jolero. Anak, bini, istri, layan fa. Nak duh guno era. Nangka kita harap nanti di akhirat tu bapak dan ibu hanyalah pertolongan daripada Rasulullah yang dinamakan dengan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat itu bapak dan ibu, yuk katiko di atas dunia ko kita banyak-banyak membaca salawat. Kalau lain nama kita banyak-banyak membaca salawat katiko di atas dunia ko, insya-Allah ditunggu nanti de Rasulullah dengan syafaatnya. Di atas dunia ko kita banyak baca salawat. Allahumma salli ala dibaca tu salawat na lai dapat dia awak. Salawat yang dah dapat jangan dibaca. Kalau kita tinggal di pihak mangga, tu dulu baik kaya anda.
Baik kaya nama oh nan banyak malah salawat mola kabake Nabi di akhirat iswa mola di syafaati duduk lajo tagak mola di bawah payung panji oh masuk mola sarugo kampung denan rami onggo sakali mola salawat mola kabake Nabi sapuluh dosa mola diampuni sapuluh derajat mola dinaiki oh sapuluh mola pahala langsung gak dituli kok di bulan mului itulah 2 batang namanya itu. Sekali kita bersalawat kepada Nabi 10 dosa kita diampuni 10 derajat kita dinaiki 10 pahala langsung dituli. Nak rancak bersalawat ke Nabi tu bapak bebo. Coba aku malih juga bersalawat tu lah. Wala ye kalau segala kita nanti siko alhamdulillah iko mencari wajah dia takkan ugang nak masuk sarugo dia kan saja ya rabbal alamin. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat nan ambo muliakan janjilah diare pandanglah diukwe bahwasanya lah dicari kato cie bananan sabuah bertepatan pada malam kini kita akan madokan acara nanamono nuzul Quran di surau Kileka. Maksud pada malam kini diminta puluh ambo saketek dan banyaknya bapak dan ibu kok nan kama ngaji pakaro nuzul Quran beko yo buya kita nalah kita undang kita sarahan ke beliau beko untuk mengupasnya secara terperinci. Nan ambo kini ko bapak dan ibu iko ba ibarat tukang pangkeh bana je kan mancawak-cawak di mata kana je nan kama mangkeh halui hanyo beko nan kama mangkeh pape hanyo nan mangkata malui hanyo ayo buya kita guru kita nalah kita undang beko. Jadi pada malam kini bapak dan ibu kita nuzulul Quran koyo Al-Quran ko berjumlah 6.666 ayat lebih dan kurang. Itu dibagi kepada 2 pembagian ko bapak bebo. Nan pertama namanya ayat muhkamat, nan kedua namanya ayat mutasyabihat. Nama nan ayat mutasyabihat seperti Yasin, Alif Lam Mim, Toha, Alif Lam Ra. Tidak ada orang yang tahu arti dan maksud daripada ayat tersebut. Jangankan kepada kita, jangankan kepada ulama, kepada Rasul sekalipun, tidak dia tahu makna dan rahasia daripada ayat tersebut. Nan kedua namanya ayat muhkamat. Nama ayat muhkamat ayat yang mengatakan, yang menyatakan tentang peraturan-peraturan dan undang-undang. Sadarlah diatur dalam Al-Quran pada ibu. Kehidupan kita manusia kolah diatur di Al-Quran. Sumbayang diatur, puasa diatur, nikah kawin diatur, bahkan sampai kepada nangka kita makan dan nangka kita minum diatur di dalam Al-Quran. Nak sembarang aja nak dimasukan ke dalam muncuan kita kepada bapak ibu. Sebab kerongkongan kita manusia ku kete ikonyo. Sekarang ku tangan 2. Tapi kalau indah hati-hati kerongkongan kita manusia ko amuah lapang lo daripada kerongkongan kabau. Ko kabau bagai encik nah lalu deh. Barangkali rumput, bawit, palapah kambing. Barangkali itu nana kalalu deh kabau tu ya. Tapi kalau kita manusia kah? Jo kabau-kabau tu lalu. Iya, sadarlah lalu. Nan manih lalu juo, nan pahit lalu juo, nan masam lalu juo, nan asin lalu juo, nan amba lalu juo, nan pade lalu juo.
kadang nananeh bana nan para bona kota infak musaji atau infak untuk kasurau lalu yo dia lain. Kadang tu piti dagai lo tu. Ala luju le. Aba aneh. Tumang kue bapak dan ibu. Anangkah kita masukan ke dalam, kita aja filter, kita aja saringan. Kok nan halal lalulah nan haram? Stop je lah. Bamang kota kayak itu. Karena Nabi dahulu lah pernah mengatakan di dalam hadisnya. Kecek Nabi dahulu. Kullu lahmi nabata minal haram. Fannaru aula biha. Seluruh darah daging yang berasal daripada nan haram. Maka neraka lah nan layak tampeknya. Jadi dek tu mangkonyo bapak dan ibu, anankah kita masukan ke dalam, kita aja filter, kita aja saringan. Kok nan halal lalulah nan haram? Stop je lah. Anan haram kau terbagi lo dua kau bapak ibu. Ada nan haram dek zatnya, ada nan haram dek sebabnya. Kalau nan haram dek zatnya, kau barangkali nak para luna kita kaji kau lain. Sebab kita lah terhindar 100% barangkali. Tu contoh pangi ula. Ada yang kamu pangi ula tu kini lah. Indah alhamdulillah lah tak indah wa. Dendang babi. Ada yang kamu dendang babi tu kini lah. Alhamdulillah lah tak indah wa. Kok kayo kakanai bana wa sangenek nan dek haram ka. Yo haram dek sebab ko bantu ai kene. Tu contoh daun kuning. Nan pada hakikatnya daun kuning ko halal. Tapi dek sebabnya bacilo. Nan halal tu jadi haram. Bulan puasa lo tu sudah sembahyang tarawih. Biar sembahyang lalu jadi. Ni yang minta daun kuning salai. Ya biarlah. Abang lain membiar. Tiga lain. Nan cie halal nan dua lain. Haram. Tu nanti sebab namanya bebo. Ambo mangkombo sampai bana kaji ko. Nan paling menentang di kampung awak ko. Yo tiba di musim durian. Aku tiba di musim durian tu kece. Kalau di siko kalau biasa tuanku. Mungkin maliang biasa. Polo tu kampung yang biasa maliang. Ndak nih loh. Banyak nan halal tetap halal, nan haram tetap haram. Wah lalu di jalan, di pala orang, jatuh durian, taruh pulang, wah kata dia biar durian kordo, biar dia udah bawa pulang, yo, betul kalau nampak kamu punya, yo, dia tu, tak kamu punya, ambo lalu tadi di jalan di pala jatuh durian, minta durian cek kau teh, anu cek kau tadi. Biarlah dia cik itu minta-minta no. Kalau mau itu jawab tandonya halal. Tapi kalau tempang jawabnya jangan dibawa juga. Bola lu tadi di pala ada tua dia cik kau teh minta dia cik kau teh. Ane cik kau tadi. Woi, dapet dia kau ya. Ada lagi pagi mau nyan di sekolah. Nak cik jualannya tua lah. Bawa juga tak? Digaduh dia kayak lain. Pilih mana cek pada nampuan dia kok kita. Kenapa salam itu dah. Bananya. Nak mode itu nyonan halal tetap halal, nan haram tetap haram. Nan dek sebab kok kita nan banyak nan kanai nan dek haram. Nan pada hakikatnya teh talue. Teh talue nambah minum di lepau tu papa. Tu pada hakikatnya halal. Tapi dek sebabnya sia kalah mama ye. Mendo de la pau mingko ada pau sia kalah mama ye tetalue. Nan halal tu jadi haram. Iklan kita sangenek lupa pak bebo. Kau biar penceramah wak di keluar lah. Siap ya? Jemaah salat. Kita taruhan je lah. Tu nanti sebab tu nama itu. Baik 7 pitih bebo. Pitih itu dikasih kau pitih kah? Nan pada hakikatnya pitih ko halal.
Tapi dek sebabnya nomor BT keluar. Nan halal tu jadi. Ibu-ibu kalau menarimu piti dari apa? Kalau lay biasa-biasa je nak bertanya gaya warna baal. Umpama ibu pergi ke balai, boleh rasa, nan biasa dia dia dapat ko piti 300,000. Kini ibu pergi ke balai lo lihat, dia lo dapat piti 300,000 lihat. Terima kasih banyak. Jangan apa tu dah. Tapi kalau berubah dari nan biasa, ancak ditanyuan. Umpama ibu pergi ke balai nan biasa dia dapat piti ko 300,000. Kini perlu ke balai balik. Dia dapat piti 3 juta. Batanya mana itu? Nan biasa balik dah tanya anda. Atau nak do kasih akan ditanyuan lain. Bukan lain oleh kan nak pensiun dia sado ya bana. Kan do hele kan. Batanya mana itu? Di mana PPT ko bang? Bang ko banyak bana PT ko bang. Ko bang waktu wah, kadangnya mah boleh waktu tanya tu banyak bana ke cerimini kau mah. Walanjunya PT ko kira. Ana jawab le. Yo nak sana hati awak doh bang. Kece alah bang. Di mana PPT sa banyak ko bana? Ana kece abang ko tadi. Ano je lah kau. Nomor BT na nampe angko patang keluar. Anak kecewa. Oh lai keluar bang ya. Malam patang cek bang. Awak apa mimpi lo balik. Mimpi kau. Kambing manje bagua. Dia agak aneh mimpi itu kambing manje bagua. Tak itu indah mananya ditulak. Janganlah digadangan anak awak jo piti haram ko bang. Balanjuan je lah dia bang piti ko surang. Ku indak kabalai ke indak mola. Biarlah den cari je pucuk peranci kalakang rumah Tuhan. Biarlah indak bapiti pada balanjo jo piti haram. Takah tu ne tu. Olah jembaga lagi. Gua nak awak kena saban naik kalau ku buya awak tadi dek keluar lah. Yang ceramah awak tadi keluar dari sini lah. Sunan hati-hati banawa nampak karo di haram ko. Kini kula aduh lo kaji keluar. Ugang tarang ada yang bawa majabe. Haram-haram sangene na ba. Sialo lagati ungku ustaz emang nyabe haram sangene na ba ya. Pada suatu kali aduh kan nama tanya ko. Iyo gati tuangku haram-haram sangene na ba. We tak kajui lo menangai. Haram-haram sangene na ba. Nang kecil, nak muah dah. Nande ambu biarlah sangene, biarlah banyak nang pado haramnya sama jo najis. Buang aye gadang awak ka. Biarlah sagadang incik jaguang. Najis tu sagadang jaguang satu kue. Najis tu teman-teman sadang cik jaguang ni nak hati tu dah. Nak muah dah. Biar kita soalan bebo. Barangkali kita sudah cerita sudah lah ya. Nyoba mangkar haram sangene. Nyoba deko cerita bo. Pada suatu kali itu nyoba cerita. Kau para pemuda lo nama ceritanya. Kecek awak. Kami di surau ko balanjuang bagadang babau bareh di rumah ranggae. Meminta bareh rumah ranggae bawa ke surau. Setelah itu babali alek bumbu di lapau. Dek karena ungku ada lo tinggal di surau tu, babali lawak maco masia songgo. Bawa ke surau. Sesudah itu dibongkar lawak kalau di tabe urang. Bawa surau. Lati bodi surau sadoanyo nan nasi ko nan bareh ko tadi lah di tanah nan lawak maco masia nan babali la pau tadi bagoreang ni nan lawak kalau nan dibongkar di tabe urang ko tadi, woi babaka. Bikan bakar lah masak sadoanyo, lah masak nasi, lah masak panggalawak ko, bambiak daun pisang. Siapa lapang gadang tu, nak bakarek-karek dah. Bahaya lah tu surau. Bahaya nasi ke tadi teh. Nalawak kalau yang dibakar, yang dibongkar di tebek orang ko tadi, bahaya on teh nasi ko. Wah, yue, mancalia aja, lu makan luar ini yue deh. Nalawak macam masih anak songgok balik lepau ko tadi, kenapa kau orang lo? Tak subik lah, tak subik. Lama-lama sama jagoan kulai makan oleh jagoan ko
kongko nasi lah masak ko makan tolai. Jangan aku masuk gua hanan tu aku tadi duduk ada kek lawak maco masiak na songgok ko. Sabalunya makan disurahannya lo, dijaleh dari pemuda ko lo. Kongko nan nasi ko berasal dari bareh nan halal kongko. Di mana rek minta bareh tadi. Nah lawak maco masiak na songgok kongko halal lo kongko dilapau beli tadi. Tapi kalau na lawak kaloi na babaka kongko, ayo tabe siano na babongka haram kongko. Lah makan kita oleh ibu je lah tiungku makan dia lawak macam masih nak songgok ka. Indak tahan dek ungku ko tadi dah baku. Pilah kalau lawak kaloi na babaka ko dia. Nang kecek pemuda ko tadi, engkongku tu haram tu mangko. Nang kecek ungku ko tadi, haram sangat nek dah. Kira di sekolah dapat kaji dia. Kan itu nanti yang malam itu surang tu. Main domino di lapau, main kowa di lapau. Kok batang buah piti 1.000 sejuta? Yo haram tu. Tapi kalau batang buah siakalah membayar tak luai. Haram sangat nek dah. Tu dah. Kan itu nanti amalannya tu. Adi mamuahnya hati kita, tubuh kita ko kebarasiah bapak dan ibu. Jadi untuk itu mari kita paliharu bana diri kita dari nan haram ko bapak dan ibu. Dan sampai nanti kecek Nabi fannaru aula biha. Nyoko sampai nan haram ko tadi masuk ke dalam, ampasnya jadi najis, saripati makanan jadi darah, darah menjadi daging, dibawa untuk beribadah, yusabana maleh bapak ibu. Dibawa ke palokon untuk sujud, yusabana maleh. Melangkahkan kaki ke surau, walaupun dah kek bana rumah di surau ko, yusabana barek ko sebab buih di batu ke saya. Jadi dunia tu bapak ibu. Quran nyampang sampai ke akhirat nanti, nanti cek Nabi fannaru aula biha, narako nalayak tampe ema. Jadi mudah-mudahan bapak dan ibu nan sangenek ko bisa kita ambil hikmahnya dari yang cukup sedemikian. Mari beko kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh buya kita nanti, guru kita nanti yang laju jauh datang dari Kayu Tanam bapak dan ibu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Barangkali itu saja dari ambo. Ko ada salah dan janggalnya kepada Allah, ambo minta ampun. Kepada kita nan basamo, ambo meminta rila dengan maaf. Badai kita nan basamo, laiba maafan ambo. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.